Risa Sotero, good afternoon kayo. Ay tirag sa kaungga Not second wave. ni ayat tintalimeng tuirik na wensi ka tidamo ngayan Sir Bonnie Patin ganat mauyos tuilya nagbalim ka napasek na niya uray awan kan kasman marikrik na di barat arakuk mo kaniya naringat imang lipan iti damo nga ayat ayat nangipa ay kaniya iti umuna aragsa. Welcome Sir Bonnie, we love you sir. Sagot ko mamingal ko ni Tita Joby Miguel ko ni Ninang Chintom yung Mami Marcia Santiago, Ninang Ednay Ninong Alejandro Atlag, and also ko ni Sir Mal Carlos Sr. Tita Flor, thank you again Sir Bonnie, Manang Weng,